صبح امروز اساسگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با رئیسان ولایت ختلان، شهر و ناحیه‌های ترسونزاده، حصار، رودکی، شهرینه و وحدت صحبت تلفنی انجام داده حسابات آنها را دایر به اجرای دستور و سفارش‌های قبلا داده شده در مسائل جمع‌آوری متشکلانه حاصل غلطانگی‌ها، امی نگاه داشتن آنها از حالت‌های احتمالی از جمله سوختار، سرعت بخشیدن به کشت تکراری در زمین‌های آبی، سری وقت و به تلف جمع آوردن میوه و سبزیجات و صادرات آن شنیدند و اید به مسائل‌های ذکر شده سفارش‌های مشخص دادند. پیشوای ملت همچنین از رئیسان ولایت و شهر و ناحیه‌های نامبرده طلب نمودند که آمادگی به تیرماه و زمستانی در پیش ایستاده، وسعت بخشیدن به کارهای آبادانی و بنیاد و تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی و طبی در دهات دوردست، آمادگی همه‌جانبه به سال نو خوانش، سفربر نمودن مردم به این کارها و هرچی بیشتر مهیاسازی جایهای کاری برای اهالی تامین کرده شود. پگاه 19 ایون سال روان اجلاسیه 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم برگزار می‌گردد. اجلاسیه 18 مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 19 ایون سال 2024 ساعت 10 در مجلسگاه مجلس ملی برگزار می‌شود. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 18 ایون سال 2024 از ساعت 9 تا ساعت 17 و 19 ایون سال 2024 از ساعت 8 تا 9 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می شوند. آنها می توانند برای معلومات بیشتر گرفتن با تلفن های 221 98 35 223 19 48 مراجعت نمایند. یادآور می شویم که در اجلاسیه قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، قانون جمهوری تاجیکستان درباره نشان دهنده برای حسابها، قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره وارد نمودن تغییر و علاوه‌ها به کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و درباره وارد نمودن تغییرات به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان، اینچنین دیگر قانون‌های قبول نموده مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در نظر داشته شده است. در شهر دوشنبه باز یک شرکت کرایه‌کش تاکسی به فعالیت آغاز کرد. این شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود اکوتاکسی بوده، پارک تکنولوژی آنها نقلیات برقی دارای تعینات خدمترسانی تاکسی پر ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکسبان ما. با مقصد اجرای دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان وابسته بر رشد اقتصادی سبز که در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه نمودند، همچنین در اساس دستور و سفارش‌های بواسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت پرره تامین نمودن پارک‌های نقلیاتی شهر دوشنبه با الکترومبیل‌ها و کنسپسیای گذشتن به نقلیات برقی تا دوره سال 2026 در پایتخت مملکت باز یک شرکت کرایه‌کش تاکسی به فعالیت شروع نمود. طبق دستور و سفارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در سمت حفظ محیط زیست و بهتر نمودن وضع اکولوژی مملکت جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی اقدام گرفت که نقلیات برقی خریداری کنند و فعالیت خود را در سمت مسافرکشان تاکسی در شهر دوشنبه و شهروندان و مهمانان پایتخت عزیزمان با نرخ‌های دسترس خدمت رساند. در رسم رونمایی الکترومبیل‌های شرکت، معاون رئیس شهر دوشنبه سیدزاده فردوس رهبریت جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی و ریاست بازرسی دولتی اتومبیل اشتراک داشتند. قید کرده شد که اکوتاکسی همچون شرکت وطنی هدف اساسی خود را بهر تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت گزارش به اقتصاد سبز از جمله تطبیق استراتژی رشد اقتصاد سبز در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2037 روانه نموده با شرکت GAC موتور اینترنشنال لیمیتد جمهوری خلقی خیتای شرطنامه عاید به خرید 2000 عدد واسطه نقلیات اتومبیلی برقی تمغه ایون برای خدمترسانی نقلیاتی مسافرکشانی تاکسی در شهر دوشنبه به امضا رسانید. عین زمان در مرحله یکم 400 عدد آن به جمهوری تاجیکستان وارد کرده شده برای خدمترسانی آماده می باشند و باقی مانده باشد در دوام سال مرحله به مرحله به جمهوری وارد خواهند گشت.
در دایره همکاری‌های بین جمعیت سهامی پوشیده اکوتاکسی و شرکت GAC موتور اینترنشنال لیمیتد جمهوری خلقی خیتای در زمینه پارک تاکسی جمعیت همچنین مرکز خدمترسانی واسطه‌های نقلیات اتومبیلی برقی تأسیس داده می‌شود تا تعمیر و خدمترسانی به واسطه‌های نقلیات برقی را تامین نماید. واسطه نقلیات اتومبیلی برقی تمغه آیون مخصوص برای خدمترسانی تاکسی استحصال شده با کامراهای مشاهدوی، GPS و نشستگاه‌های مخصوص برای کودکان مجهزند. این شماره واسطه‌های نقلیات اتومبیلی به جمهوری تاجیکستان وارد شونده در سمت مسافرکشانی داخلی شهری استفاده گردیده به شهروندان و مهمانان پایتخت عزیزمان شهر دوشنبه خدمت اعلی صفت خواهند رساند. باید تذکر داد که اقدام مذکور بهره تشکیل جایهای نوی کاری زمینه گذاشته در آینده شمار کوتاها نیز در این سمت زیاد کرده خواهند شد. اطلاع داده می شود که با مقصد گزارش به اقتصاد سبز، تطبیق باثمر برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان و با طلبات‌های بین المللی مطابق نمودن تنظیم واسطه‌های نقلیات برقی، من بعد استفاده نقلیات‌های برقی طریق رقم‌های به قیدگیری دولتی رنگشان سبز به راه مانده می شوند. طبق سندهای معیاری حقوقی عملکننده агентии стандартизация, метрология, сертификация و نظارت سودای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تغییرات به استاندارد دولتی از 2 اپریل سال 2024 در وقت به قیدگیری دولتی در بازرسی دولتی اتومبیلی با واسطه‌های نقلیات برقی شخصان حقوقی واقعی ناواسطه از شکل مالکیت چنین رقم‌های تگرنگ ثبت داده می‌شود. با نظرداشت گفته‌های بالا، ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تمام استفاده برندگان واسطه‌های نقلیات برقی توصیه می‌دهد که از رقم‌های قید دولتی رنگشان سبز استفاده نمایند. давоми солҳои соҳибистиқлолии ҷиҳати аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани тоҷикистон иқдомҳои беназир амалӣ карда шуданд. бо истифода додани ҳазорҳо километр роҳҳои мошингарду пулҳо далели бебаҳсест ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи стратегияи аз бомбасти коммуникатсионӣ баровардани кишвар ва ба як қаламрави воҳид табдил додани ҷумҳурӣ қадамҳои устувор гузошт. айни замон низ силсилаи лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар ин самти кор мавриди татбиқ қарор доранд. гузориш аз шаҳрикони бодом. ба муносибати 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аз навсозӣ роҳи автомобилгарди Кони Бодом Кӯчкак дар шаҳри Кони Бодом давом дорад. дар доираи марҳилаи чоруми барнома оид ба беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи марказӣ, роҳи автомобилгарди Кони Бодом Кӯчкак ба масофаи 10-13 километр пурра навсозӣ карда мешавад. лоиҳаи мазкур бо дастгирӣ бевоситаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва шарикони рушд амалӣ гардида. барои ин мутахассисони варзида ва техникаҳои муосири роҳсозӣ ҷалб карда шудааст. таҷдиди роҳи мазкур соли 2023 оғоз ёфта, он мутобиқ ба меъёрҳои стандарти байналмилалӣ навсозӣ карда мешавад. ин роҳ ба категории 1 мансуб буда, дарозиаш 10-13 километр ва паҳнояш 26 то 50 метро дар бар гирифта, барои рафту омади 4 қатор автомобил аз ду самт пешбинӣ шудааст. 10 کیلومتر 300 متر در بر میگیرد. این زمان کارهای زمینی به انجام رسیده. قبط یکم و قبط دوم اسفالت با درازی 9 کیلومتر به انجام رسیده بود. در این شاهراه 3 پل موجود است. پل رقم 1 با درازی 15-24 متر، پل رقم 2 با درازی 15 متر و پل رقم 3 با درازی 33 متر می باشد. این زمان کار ساختمانی با مرام ادامه دارد. در این منطقه 60 قبور آبگذر ساخته به انجام رسانده شده است. ضمن تجدید راه اینچنین نوسازی 3 پل و زیاده از 30 قبورهای آبگذر به نقشه گرفته شده است. در دایره لایحه مذکور همچنین راههای اتومبیلگردی باباجان غفورов خیستیورز، باباجان غفورov دهمای و کوروش بکوبود تجدید و نوسازی کرده می شود.
طبق نقشه چرابنی‌های جشنی به مناسبت تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، کارهای آبادانی و بنیادکاری در ناحیه واسع وسعت تازه می‌گیرند. در همین زمینه در دهه گلاباد جماعت دهاتی به نام عبدی عوضف با ابتکار صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه راه‌های محلی بنیاد و تجدید کرده می‌شوند. گزارش در این باره. در دهه گلاباد دهاتی به نام عبدی عوضف ناحیه واسع بعد تخت و هموار نمودن راه‌های محلی، کارهای اسفالت خوابانی آن از شفت نزد بنای مکتب شروع گردید. اقدام مذکور با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و دستگیری صاحبکاران محلی و شخصان سخاوتمند دهه طبق دستور و هدایت‌های سرور دولت در دوره کارهای آبادانی برای استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد بهبودی بخشیدن به حالت راه‌های محلی بین دهه راه‌اندازی کرده شده است. ما یک گروه صاحبکاران محلی تصمیم گرفتیم که 1 کیلومتر رو منفرش کنیم. بیشتر ایرا با طلبات جوابگو نبود. ماشینا عذاب میکشیدن. ما با همین خاطر با صاحبکاران همین محلی تصمیم گرفتیم که همین راه رو منفرش کرده با طلبات‌های جهانی جوابگو کرده توانیم. در کارهای ساختمانی منفرش نمودن راه، کارمندان مؤسسه دولتی تعمیر و نگهداری راه‌های استحصال کارخانه اسفالت بروری در کفترخانه استفاده کرده شده است. طبق نقشه کارهای ساختمانی را با رعایت قاعده‌های استانداردی جهانی به راه مانده شده. در آغاز کارهای ساختمانی در مسافه 1 کیلومتر انجام داده می شود. و در آینده ما مقصد گذاشتیم که همه این راه‌ها را چراغک‌های روشندهنده به استفاده دهیم. در این روز در سمت کارهای آبادانی در سمت ساختمان راه‌ها در دهات به نام میرزاعلی ویس از دهه کدوچی دو ناحیه تیمورملک مرحله نوی کارهای ساختمانی را شروع گردیدند. کارهای ساختمانی انشاءات مذکور از جانب ساختمانچیان مؤسسه دولتی تعمیر و نگهداری راه‌های اتومبیلی ناحیه واسع انجام داده می‌شوند. با مدد صاحبکاران دهه با مدد آدمان سخاوتپیشه آنهایی که وطن خود را از روی جان دوست می‌دارند کار شروع شده است و اینک ادامه میبخشیم. اول در دوام سالهایی که گذشت این راه را ما اول آماده کردیم، برای اسفالت آماده کردیم، هموار کردیم، همه سلپرت‌های آن را ما مجهز ساختیم، تور کردیم، کانال راه را بخشوت کردیم. طبق نقشه معماری دهه کدوچی کارهای پیش از منفرش نمودن راه‌های محلی منطقه دشت دیلی ماه ایون ادامه یافته در عرفه انجامیابی میباشند. در این مدت راه‌های بین کوچه‌ها وسیع کرده شده، با ساختن جویبارهای شفتیان راه‌های سیلگذر به ترتیب معین درآورده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید. با مقصد سهمگذاری در تامین امنیت عضوقواری مملکت، دهقانان ناحیه باباجان غفورов از هر پارچه زمین ثمرناک استفاده برده کشت سبزوات و پاله‌ای و دیگر نمودی محصولات کشاورزی را موافق نقشه ادامه داده ایستادند. همکاران ما در منطقه اطلاع می‌دهند که در این ناحیه مدنیت زمین استفاده بری مرحله به مرحله بهتر می‌گردد و این روزها خواجگیداران به جمع‌آوری کارتوشکا مشغولند. بهر تامین بازار داخلی با سبزوات تر و تازه در ولایت سوق جمع‌آوری سبزوات بر وقت ادامه دارد. اهل خواجگیداران بریگاد رقم 35 جمعیت سهامی به نام شلغم پمیدور مشغول بوده در تامین بازار استعمالی نقش نظر است دارند. برای هرچه زودتر غنوچینی حاصل پخته رسیده 30 نفر قوه کاری جلب کرده شدند. با اطلاع سردار بریگاد مذکور هرچند امسال از نامساعدی هوا کشت سبزوات 2 هفته قفا گذرانده شده باشد هم ولی حاصل دلخواه به بار آورد. حاصل نوکی سبزوات طبق طلبات رویانده شده از هر گکتار زمین 25-30 تن سبزی و 30-35 تن کارتوشکا به دست آمد. دیرتر موندیم حسابی باد و هوا سال پس آمدن کشتی کاری ما 10-15 روز قفا رفت. باجدیم ما احتضار شده من حاصل ثمرناک را گشته ایستادیم. 1 گکتار من کارتوشکا ما 30-35 تن کارتوشکا چین داشتیم. بازار داخلی رو تامین کردیم. این چنین سبزوات را هم همیشه سبزی را هم 28-30 تن 1 گکتار برآوردیم. حاضر ما فقط حرکت با بر وقت در کشتی کاری اولی رو به سر کرده انجام داده دویم کشتی با حرکت کنیم. همین با آینده
امیدواریم که با حاصلات بیشتر گیریم. метавон гуфт ки имрӯз бозори истеъмолӣ бо ин намудҳои маҳсулоти озуқаворӣ аз ҳисоби истеҳсоли дохилӣ пурра таъмин мебошанд. натиҷаи заҳмати шабонарӯзии хоҷагидорон аст ки то ба имрӯз беш аз 30 тонна картошка ба бозор бароварда шуд. дар асоси дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳар ваҷаб замини хоҷагӣ самаранок истифода шуда дар як сол 2 маротиба ҳосил гирифта мешавад. ҷамъияти саҳомӣ ба номи Саидхоҷа Урунхоҷаеви ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дорои 2691 гектар замин буда имрӯз аҳли заҳмат аз 296 гектар замин сабзавоти барвақтӣ ҷамъоварӣ менамоянд. аз он ҷумла дар масоҳати 55 гектар картошка, 50 гектар помидор, 48 гектар сабзӣ, 120 гектар пиёз ва дигар навъҳои сабзавот чун карам, бодиринг, боинҷон, қаламфури булғорӣ ва ғайра киш намуда айни ҳол дар ғунучини ҳосил саҳмгузор ҳастанд. тамоми кӯшишу ғайрати кишоварзон ба он равона карда шудааст ки ҳосили сабзавотро ҳарчи зудтар ҷамъоварӣ намуда ба гузарондани кишти такрорӣ оғоз бахшанд ва то андозае дар таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми арзанда хоҳанд гузошт. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ҳадафи чоруми миллии саноатикунонӣ бо суръат дар шаҳру ноҳияҳои кишвар тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. дар ҳамин замина дар шаҳри Кӯлоб шароити мусоид барои соҳибкорон муҳайё гардонида шудааст. аз ҷумла ташкили минтақаи саноатӣ ва минтақаи озоди иқтисодии Кӯлоб имконият фароҳам овардааст ки соҳибкорон коргоҳу корхонаҳои саноатӣ бунёд намуда дар истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва муҳайё намудани ҷойҳои нави корӣ саҳмгузор бошанд. инчунин аз тарафи бахши хусусӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон силсилаи иншооти таъиноти гуногун ва нуқтаҳои хизматрасонӣ мавриди истифода қарор дода мешаванд. мавзӯъро ҳамкоронамон дар шаҳри Кӯлоб пайгирӣ намуданд. با مقصد شناسایی از رفت بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی در شهر کولاب، رهبر گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر کولاب و رهبریت شهر از منطقه صنعتی شهر دیدن کردند. در این موضع 11 صاحبکار برای بنیاد کارگاه و کارخانه‌های صنعتی زمین گرفته و بنیاد انشاءات شروع نمودند. گروه کاری از فعالیت بعضی صاحبکاران در سمت بنیاد کارگاه و کارخانه‌ها اظهار نگرانی کرده برای در مهلت‌های معین گردیده فعال نمودن کارگاه و کارخانه‌ها به صاحبکاران دستور دادند. اطلاع داده شد که مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولاب در منطقه صنعتی برای صاحبکاران همه شرایط را مهیا کرده است و آنها با آب و برق راه تامین می‌باشند. در منطقه آزاد اقتصادی کولاب باشد از رفت کارها در زیر ایستگاه برقی برای تامین منطقه آزاد دیدن کردند. گفته شد که کارها در انشاءات مذکور از روی نقشه بر راه مانده شده است و در مهلت معین گردیده زیر ایستگاه به استفاده داده می شود. در منطقه آزاد اقتصادی کولاب جمعیت دارای مسئولیتش محدود تاجیک الماس الکی به فعالیت شروع نموده است. در این کارخانه صنعتی بیش از 20 نفر ساکنان محلی فعالیت داشته 50 نمود محصولات استحصال می نمایند. محصولات کارخانه مذکور فیلترهای گوناگون برای تمغه‌های گوناگون اتومبیل ها می باشد که محصولات واردات عوض کننده به شمار می رود. صفت محصولات باشد از محصولات وارد شونده بهتر می باشد میگویند متخصصان. گروه کاری اینچنین از چند انشاءات دیگر از جمله بنای معموری منطقه آزاد اقتصادی کولاب دیدن کردند. بنا از تهخانه و 3 آشیانه عبارت بوده جوابگو به طلبات امروزه بنیاد گردیده ایستاده است. پودرچی انشاءات مذکور جمعیت دارای مسئولیتش محدود فریدون می باشد. عین زمان کارهای اساسی ساختمانی به انجام رسانیده شده. در داخل بنا کارهای رنگ و بارکنی و وصل قسم‌های برقی ادامه دارد. گروه کاری به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده بناکاران را برای در مهلت معین گردیده به استفاده سپاریدن انشاءات هدایت کردند. در همین روز گروه کاری در مراسمی به استفاده سپاریدن نقطه معاصر خدمت رسانی در نزد جمعیت دارای مسئولیتش محدود قهوه‌خانه شام کولاب اشتراک نمودند. نقطه خدمت رسانی با طرح اروپایی ساخته و مجهز گردانیده شده است که برای خدمت رسانی به سیاحان خارجی و داخلی و شهروندان کشور پیش بینی شده است. میز و کرسی، راحت کرسی و دیگر تجهیزات استحصال وطنی بوده با ارنامنت‌های ملی نقاشی شدند. در اینجا به میزاجان خدمت رسانی سطح بلند رسانیده می شود و کارمندان آن داننده زبان‌های انگلیسی و روسی و عربی و فرانسوزی می باشند. با مقصد رشد سیاحی در شهر کولاب یک نقطه خدمت رسانی با استفاده دادن که دارای 70 جای نشست می باشد و در آنجا پخت‌پزهای اروپایی، خوراک‌های ملی
аз ҷумла питса, бургер ва ширинҳои гуногун пухта мешавад ва ба мизоҷон пешниҳод карда мешавад. Дар шаҳри Кӯлоб аввалин шуда чунин нуқтаи савдои бургер кушода шудем. мо метавонем ҳам ба меҳмонони хориҷӣ, ҳам ба сайёҳон, ҳам ба мардуми маҳаллии кишвар хизмат расонем. мақсади асосии ифтитоҳи нуқтаи хизматрасонӣ саҳм гузоштан дар рушди сайёҳӣ буда соҳибкорон кӯшиш намуданд беҳтарин хӯрокҳо ва хӯришҳои аврупоӣ, осиёӣ ва миллиро пешниҳоди мизоҷон гардонанд. Вобаста ба талабот дар оянда ҳамин гуна нуқтаҳои хизматрасониро дар дигар гӯшаҳои шаҳр ифтитоҳ хоҳанд кард. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи Нанғара аз соли 2018 то инҷониб фаъолият мекунад. Дар ин бахш довталабони се ноҳияи ҷумҳурӣ Нанғара, Темурмалик ва ноҳияи Балҷувон ба қайд гирифта мешаванд. Ин нуқта имсол дар маҷмӯъ зиёда аз 8800 нафар довталабро аз ноҳияҳои минтақа ба қайд хоҳад гирифт, ки барои ин шароиту имконот фароҳам мебошад. гузориши ҳамкорамон Салоҳиддин Неъматов аз рафти ба қайдгирии довталабон дар ноҳияи Нанғара. шуруъ аз санаи 10 июн даври дуюми ба қайдгирии довталабон барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии кишвар оғоз шуд. масъулини бахши минтақавӣ дар ноҳияи Данғарабудаи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо омодагии хуб қабулу ба қайдгирии довталабонро шурӯъ намуданд. дар ноҳияи Данғара 84 адад муассисаҳои таълимӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо зиёда аз 48530 нафар хонандагон ба таҳсил фаро гирифта шуданд. имсол шумораи хатмкунандагони синфҳои 11 2163 нафар ва синфҳои 9 3619 нафар мебошанд. бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара аз соли 2018 то ин ҷониб фаъолият мекунад, ки дар ин бахш се ноҳияи ҷумҳурӣ Данғара, Темурмалик ва ноҳияи Балҷувон вобаста аст. нуқтаи ба қайдгирии ноҳияи Данғара, ки дар литсеи тамоили техникӣ ба номи Афлотун ҷойгир аст, дар даври асосӣ ба қайдгирӣ 2328 нафар хатмкунандагони синфҳои 11 ва 585 нафар хатмкунандагони синфҳои 9 дар умум 2913 нафар довталабонро ба қайд гирифтанд. дар ин нуқтаи ба қайдгирӣ бештари довталабон аз ноҳияҳои Данғара, Темурмалик, Балҷувон ва қисман аз ноҳияҳои Фархору Восеъ номнавис шуданд. дар маҷмӯъ бахши минтақавии маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара имсол зиёда аз 8800 нафар довталабонро аз ноҳияҳои мазкур ба қайд хоҳад гирифт, ки барои ин шароиту имконот фароҳам мебошад. довталабоне ки худро дар давраи асосии ба қайдгирӣ ки аз 1 март то 2 май идомадошт номнавис карда натавонистанд, дар давраи дуюми ба қайдгирӣ имконият доранд ки аз қайд гузаранд. инчунин довталабоне ки дар даври аввали ба қайдгирӣ номнавис шуданду мехоҳанд ихтисосҳои худро иваз намоянд, метавонанд дар ин даври ба қайдгирӣ, яъне то санаи 30 июн ба дилхон нуқтаҳои ба қайдгирӣ ки дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолият доранд муроҷиат намоянд. طبق نقشه فعالیت مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همساله در موسم به قیدگیری داوطلبان در مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عمومی اساسی، میانه عمومی، ابتدایی و میانه کسبی شهر و ناحیه‌های جمهوری و خوری‌های کارمندان مرکز با ختم کنندگان، پدر و مادران، آموزگاران و علاقه‌مندان اوید به نظام امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی گذرانیده می‌شود. همچنین جهت در سطح ضروری برای ماندن روند به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در امتحان‌های مرکزانیده داخلشوی با مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه و عالی کسبی جمهوری تاجیکستان سمینارهای آموزشی دایر می‌نمایند. این نوبت چنین یک سمینار آموزشی سودمند در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 ناحیه دنغره برگزار گردید. با اطلاع مسئولین این نهاد تشکیل چنین سمینارهای آموزشی میان کارمندان موقتی برای شفاف و در سطح ضروری تشکیل نمودن امتحان‌های داخلشوی مساعدت خواهد نمود. این سمینار آموزشی برای جلب کارمندان موقتی میباشد که از بین اینها ما یک مقدار آموزگاران پرتجربه را گرفته برای تشکیل و برگزاری مرکزهای امتحان داخلشوی سفربر میکنیم. موافقی نقشه وظیفه ها از راهبر مرکز، یاور مرکز امتحانی، ماموران امتحان، ماموران کلان و بقیه گیرندگان.
وابسته به دانش و سویه و فهمش اشتراکچیان ما انتخاب کرده از بین اینها یک مقدار معین را گرفته برای تشکیل و برگزاری مرکزهای امتحانی سفربر میکنیم که در مدت 8 روز با ما همکاری میکنند. مورد ذکر است که امسال در کشور با واسطه نظام امتحانهای مرکزانیده داخلشوی با 41 دانشگاه و دانشکده و 80 کالج در دایره زیاده از 900 اختصاص دانشجویان قبول کرده میشوند. صلاحالدین نعمتов، محمودجان زیویدین برای برنامه اطلاعاتی نوید از ناحیه دنقره. کشاورزان ناحیه واسه در موسم جاری از میدان زیاده از 11,000 گکتار زمین باید غله‌دانگی ها را جمع آوری کنند. بابت تامین بخطری از سوختار ضمن جمع آوری حاصل غله و خوراک درشت چاروا طلبات قاعده های نظارت دولتی بخطری از سوختار قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده است. با وجود بردن کارهای ترغیباتی از جانب کارمندان قسم آتشفشانی ناحیه در این موسم 20 حالت رعایت نگردیدن قاعده های ضد سوختار آشکار کرده شد. تفصیلات در این باره. майдони ғалазор тобистон ҳаво гарм асту дар ҷамъоварӣ ҳосили ғалладонагиҳо имконияти мусоид барои техникаҳои ғалладарав. марди деҳқон аз донаи кори дашт ҳосили онро имрӯз бо умед ҷамъоварӣ менамояд. дар ноҳияи восеъ дар ин мавсим бо мақсади эмин нигоҳ доштани ҳосили ғалладонагиҳо ва майдонҳои ғалазор аз ҳодисаҳои сӯхтор кормандони қисми оташнишонӣ ҳамроҳи деҳқонон қарор дошта қоидаҳои зидди сӯхторро назорат мебаранд. оташхомӯшкунак, бел, сател, ҷоруб ва намак ин воситаҳое мебошанд ки ҳар як воситаи нақлиёт ҳангоми дар рави ғала ва ҷамъоварии он дар майдони ғалазор бо мақсади пешгирӣ аз сӯхтор бояд ин қоидаро риоя намояд. дар дораи ин чорабинӣ дар якчанд хоҷагиҳои деҳқонӣ мо аз омодагии мошини ғалладаравӣ ва мошини боркашонӣ ки дар майдони ғалазор машғули кор буданд оиди пешгирии ҳодисаҳои зидди сӯхтор бо ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳамсӯҳбат шудем. мо бояд аввалин дараҷа дар ин ҷо қоидаҳои бехатарии зидди сӯхтор масалан дар мошинмон ҳастай агнуштел ҳастай искрагастел ҳастай бояд ҷору боша ина марҳамат ина лата мақсад искрагастел дар гулштело сахт кардаги безопасӣ кардаги барои ҳолати бехатарии зидди сӯхтор ки бояд ҳамин чизо дар мошин албатта бояд боша ки сӯхтор сар заданаш мумкин аст. алов мепара агнуштел набоша оташ мешава аз комбайн хомӯш кардан дар кора ба мо хотир мо пешгирӣ мекунем. хай ба қадри меҳнати деҳқон расидан дар кора чунки хай меҳнат кардагиай дар кӯшиш мекунем ки дар ҳамин заминҳо пешгирӣ кардан дар кор сӯхтор ба миён наояд. дар майдонҳои ғалазор дар қатори мошинҳои ғалладаравӣ сокинон аз номгӯи дигар воситаҳои техникӣ ҳам истифода менамоянд. инҷо барои кашонидан тракторҳо ҳам истифода мешаванд ки онҳо ба воситаи сӯзишворӣ ҳаракат мекунанд. дар чунин муҳит кормандони қисми оташнишонӣ таъкид менамоянд ки ба ҳолати техникии нақлиёт аҳамияти ҷиддӣ додан дар кор аст. ҳангоми гузарондани санҷишҳои ҳолати бехатарӣ аз сӯхтор муайян гардид ки на ҳамаи техникадорони ки ба мавсими ғалладарав машғуланд қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя менамоянд. нисбати 20 нафар ронандагон техникаҳои ғалладарав парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд аз тарафи муҳандисон ва нозирони хадамоти оташонии ноҳияи восеъ. хушбахтона дар мавсими ҷамъоварии ғала то ҳол ягон ҳодисаи нохуши сӯхтор дар майдонҳои ғалазор ба қайд гирифта нашудааст. кишоварзони ноҳияи восеъ дар ин мавсим аз майдони зиёда аз 11,000 гектар замин ҳосили ғалладонагиҳо ҷамъоварӣ менамоянд. аз ин рӯ кормандони қисми оташнишонӣ ба диққати хоҷагидорон, механизаторон ва сокинон мерасонанд ки барои беталаф ҷамъоварии ҳосил талаботҳои қатъии ҳамаҷонибаи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро риоя намоянд. гузориши хоҷа назриев, худойназар зуҳуров аз ноҳияи восеъ барои барномаи иттилоотии навид. дар донишгоҳи давлатии кӯло ба номи Абабдулло Рӯдакӣ бахшида ба 27-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо иштироки олимону муҳаққиқон таҳти унвони фалсафаи ваҳдат ва истиқрори сулҳи тоҷикон ҳамоиши ҷумҳуриявӣ баргузор гардид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкорони минтақавии мо.
бахшида ба 27-мин солгарди ваҳдати миллӣ ва гиромидошти хотираи неки олим, педагог ва ходими давлатӣ Тағай Раҳмон дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ ҳамоиши ҷумҳуриявии илмӣ назариявӣ дар мавзӯи фалсафаи ваҳдат ва истиқрори сулҳи тоҷикон баргузор гардид. дар кори ҳамоиш олимону муҳаққиқон, ҳамкорону ҳамкасбон ва шогирдони марҳум иштирок ва суханронӣ карданд. нахуст ректори донишгоҳ аз ҳаёту фаъолияти ин олими забардаст ҳарф зада иброз дошт, ки Тағай Раҳмон тӯли беш аз 10 сол дар донишгоҳи давлатӣ ба ҳайси ректор фаъолият карда, дар он давра олимону мутахассисонро ба ин махзани илму маърифат ҷалб кардааст. Тағай Раҳмонов яке аз шахсиятҳои хеле ҳам мӯътабари ҷумҳурии мо буд. ҳамчун олим, ҳамчун инсон, ҳамчун шахси вафодор ба сулҳу истиқлоли Тоҷикистон ва амалӣ шудани сиёсати пешвои муаззами миллати мо барои таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ хизмати хеле арзишманд кардааст. солҳои вазнине ки ба сари ҷумҳурӣ омад, Тағай Раҳмонов бе ҳеҷ дудилагӣ ва барои амалӣ намудани сиёсати сулҳи ҷумҳурии мо таҳти сарварии президенти муҳтарам мо Эмомалӣ Раҳмон тамоми қувваву дониши худро сарф кард. дигар иштирокчиёни ҳамоиш дар мавзӯъҳои ватанпарвари асил Тағай Раҳмон олим, педагог ва ходими давлатӣ, инсони адолатпарвар ва донишманди тавоно, муҳаққиқи шинохтаи фарҳанги сиёсии муосир, омӯзгор, олим ва сиёсатмадори матин маърузаҳои илмӣ пешниҳод карданд. дар идомаи ҳамоиш наворҳо аз фаъолияти Тағай Раҳмон ҳангоми иштирок дар гуфтушунидҳо бо гурӯҳҳои мухолифин ва раванди баргардонидани гурезаҳо аз давлати Афғонистон ба кишвар намоиш дода шуд. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид. рушди соҳаи маориф зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии сиёсии мамлакат қарор дорад. дар ин замина дар шаҳри Ҳисор аз ҷониби масъулини шуъбаи маориф рафти баргузории аттестатсияҳои аз синф ба синфгузаронӣ ва хатми муассисаҳои таълимӣ мавриди санҷиш қарор дода шуданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон Бахтиёр Қодирзода ва Манижа Ёдгорова. ғамхорӣ кардан ба илму маориф яъне ҳалли масъалаҳои дар ин самт ҷой дошта сармоягузорӣ ба хотири рушди нерӯи инсонӣ мебошад. маҳз ба ҳамин хотир дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумат рушди бонизоми соҳаи маориф, мақом манзалати омӯзгор ва фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтарро барои наврасону ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятнок дониста барои рушди ин соҳаи муҳими низоми иҷтимоӣ ҳамаи чораҳои заруриро роҳандозӣ карда истодаанд. мақсад аз амалӣ сохтани тамоми иқдомот дар самти рушди илму маориф, баланд бардоштани сатҳи саводнокиву маърифатнокии миллат, мунтазам беҳтар гардонидани сатҳу сифати таълим ва тарбияи кадрҳои ба талаботи замона ҷавобгӯ мебошад. мо ҷавонон шукрона аз он менамоем ки дар чунин давлати соҳибистиқлол, демократӣ ва ҳуқуқбунёд зиндагонӣ менамоем. хусусан миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳо ва чорабиниҳои ҷумҳуриявиро ташкил медиҳанд. ман соли гузашта дар озмуни ин фуруғи маърифат иштирок намудам, вале дар ҷумҳурӣ сазовори ҷой нагаштам. имсол бошад иштироккунандаи ҳамон озмун мебошам ва дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои сеюм гаштам ва бо тайёриҳои ҷиддӣ кӯшиш менамоям ки имсол дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои намоён гардам. фаромӯш набояд кард ки пешрафти давлат ва ояндаи ободии ватан аз сатҳи донишу маърифатнокии мардум вобастагии мустақим дорад. бо мақсади таъмини иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси нақшаи кории шуъбаи маорифи шаҳри Ҳисор аз ҷониби намояндаи шуъбаи маориф ва масъулини шуъбаи ҳолати баргузории аттестатсияи аз синф ба синфгузаронӣ ва имтиҳонҳои хатм дар муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳр мавриди санҷиш қарор дода шуд. имрӯз дар муассисаи мо аттестатсияи хатми таҳсилоти умумӣ рафта истодааст. аз фанни алгебра хушбахтона хонандагон сари вақт дар аттестатсия ҳозир шуданд. омӯзгорон, ёварон ҳама дар муассиса буданд ва анамун
лифофа сари вақт кушода аз назар гузаронида шуд ки ин нишон медиҳад ки сарвари мактаби мо бо як ҷидду ҷаҳд ҳамаро ба ҳамин аттестатсияи хатм ҷалб намудааст ва ҳамаи омӯзгорони мо масъулият ҳис мекунанд ки сари вақт дар кор ҳозир бошанд. дар рафти санҷиш аз ҷониби намояндаи шуъбаи маориф ба роҳбарони муассисаҳои таълимӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани аттестатсия ва имтиҳонҳои хатм роҳ надодан ба камбудию норасогиҳо ва сари вақт ҷамъбаст ва пешниҳод намудани протокол ва санадҳои зарурӣ дар асоси талаботҳои дастурамалҳои методӣ инчунин споридани шаҳодатнома ва аттестатҳо ба хатмкунандагон дастуру спориш дода шуд. ҳамчунин таъкид карда шуд ки ҷиҳати споридани ҳуҷҷатҳо ва имтиҳонҳои дохилшавӣ ба муассисаҳои миёна ва олии касбии мамлакат довталабон бахусус ҷавондухтаронро роҳандозӣ намоянд. олимони донишгоҳи вагенини голландия таърихи шаклгирии яке аз калонтарин дарёҳои сайёраи замин гангро кашф карданд. тибқи маълумоти онҳо ҳазор солҳо пеш ганг бар асари зилзилаи шадид ҷараёни худро тағйир додааст. аввалин бор дар таърих роботи одамшакл сари чамбараки нақлиёти барқӣ нишаст. шарҳи чанд хабар аз хориҷи мамлакатро дар саҳифаи навбатии барномаи мо